badan. Yang kedua hai tengku Bandung insan Allah. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, langshiru dalam mata nutop iblis. Hai Nabi Nuh masa supun pegat kapai, puding tunan bala tendra jenih bekai Allah. Pun Nabi Hud limang saleh nam Ibrahim, yang kat murah ngan sejahtera perangui halim. Tujuh Nabi Lut lakban Ishak ngan Ismail, Yahudi mina suruh Rabbi kurban bersih. Musa anu Imran, begitu sinadron marit dengan Tuhan. 12 Dawud lumah limbot lumangat kasu, iyang gilehan jadah letidang laju Allah. Yang keleblah ulun pegaham Zulkifli, Nabi Sulaiman karnya Tuhan pangkat tinggi. Nabi Ilyas karnya Allahu dekino, 16 Yusuf bulan pengangkat samlaka Allah. Kadrah rupa Nabi Yusuf abahate, Pudulaika permaharaja nang romese. 17 Zu'id umur kadre sepot mata, yang dok tungkat ke mujizat Nabi Musa Allah. Ulun pegah Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lam perut ungkot Allah. 20 ulun sebut Nabi Isa, anak Maryam karnya Allah hana ayah. 25 fama kenang rakan metua, Nabi Muhammad pangulai Rasul an Abdullah. Bandung Rasul 25 hai bahate, Jameruno bedagino bela lole. Jameruno ba ulama Bandung sare, telah dudahan arti letanyo mate